Kini ketika Dudarshan Miklaya ban iptiang subhai pi barok suka tuk kubor mentah ke janmit suan pa si kubor ke pemnya ingin pek suai kemat berkongsan. Walat kesorkan Miklaya ban penyeng biang yang umot Durjong Utrut Singh Hadhaka penolong jengkran berwahai Komisioner ke Bangladesh. Sedang keseng United Democratic Party yang jengkelap election naga bentah ke election sitting Samoy Banwan Shillong Parliamentary Constituency. Bicaranya ke India bat Indonesia ban penklannya ke jengdeh deng jongki ha ke jenghilang jong ke Joint Commission. Badrak ke India ke enam ladu hak lempung SAWF Women's Championship hadirin ke jengjob dalai la kawai persyaya ke Bangladesh. Mentangnya pajwa si kubor na keleng ke jelah. Kesorkan Miklaya kelas sedang yang keren bat kibor sensyar ke Bangladesh na kebentaban penyeng biang yang umat dur jong nong elak elak luit kasih u Tirut Singh Hadhaka. Uni umat dur ulasyak penjulor ha kepor badan kejeng ki a Bangladesh haus nam Ar-Hazar Ar-Pesau. Kino ki kilau wiang ding ya ke Indira Gandhi Cultural Center Hadhaka bat penjulor yang umat dur balabuk ha kejeng kang jong ke negara u Principal Secretary jong ketenan Arts and Culture u ba FR Kharkngor ulang baya kete kamat layak keren dangshan bat wahai Komisioner ke Bangladesh bat ya kene kajing keren ha kajing kenduk jong wahai Komisioner bat Menteri rang ba ke jela ke u Konrad ke sangma bat ki he besar ke jela kesorkan Miklaya ke kerpati kenaban penbiang penbahabiang ya kete ke jaka sa ken mau. So recently the High Commissioner of Bangladesh and his team have met our Honorable Chief Minister and had met the senior government officials a couple of months ago, and this request was again made to the to the High Commissioner of Bangladesh, and now that there is a new regime that is there in place, so we will begin to continue the dialogue, but it has been formally represented with the High Commissioner. And I'm sure that we will keep the conversation open, and that we hope that we will be in a position to progress in that direction. Ke UDP Mairang Circle kelap long ya ke jinglang patbak hamishin Mairang haswa jong ke election sitting Samoy na Shillong Parliamentary Constituency kaban Selong Shen. Ha kani ke jinglang lapun itu ru eu kertong ke UDP ba Vivan Stone ji karngap kenta sakinong kersan jong ke parti na kete ke constituency. Ha bakran ha kani ke jinglang ba kenta ulakular ban sakri ke patbak da ke jinglang hak bat bantrei na ke benta ke bah kemiat jong ke jat benreu trairi lada unsajit. Ulakular ru ban bodin ban penrung ya ke tin khasya kernet ba pra jong keriti sencari. U Presiden KUDP ba Ahmed ba lang do ula kentu ya kertong ban bu Ahmad ya kimat ki biadai bat ki try muluk. Ula banjor ya ke jing don kam ban yada ya tin ya ka hok khandau bat ya ke jing mentoy jong ka jai ban riu khasi jantia. Ye habli ka por hano ipi gala I bha banwan chakani ka sign pathai ba ban long kertong jong ka UDP ka kerpat ye vei pi vei ki badon hane ki bahiyeng ki bahasem ki badon hasnong hathau phinya thu khana spon jonga namal ki babun hi kitep babun sen ngala yarap lem pisa lada pi je yang ko kertong jong ka UDP ngan trai hok ngan trai sida bar ganom le kanono ka kam ka basniu ane ka babean namanta gri ba ka jai konre mano na pidon kajing sitam kajing jinjar somaha banwan sana namar ngaran katim gumba khasan ar bongor ki balong krida kita ki kiri ki zona ki juniors ki zona ki banyara ki banyara kes haying sari klem pisa klem tingka
UMLA ka mausnram bedairu nongilam ka UDP uba olan sing sun ula kentat yaki kubor badan kano kano kajinya pat hapo ka United Democratic Party. Kani kajinya keren jong u ka lalong hapring kajing inok kam jong ki arut kinongilam barang ba jong keseng ha kini kibnai baladap. Uba sun ula ong babaro ki MLA ka UDP kidang ya terlibat kila shimlang ya kirai halor kimat ki bakongsan. Ula kedauru halor kajing inok kam badangshan jong Vice President ke UDP uba Robert Jun Kharjarin halor kajing kershan kaseng ya ukertong ke NPP hak election sya Raja Sabha. Katkum kajing ong uba sun ya gerai ban kershan uba ya ujim sangma la shimlang dakatnat parliamentary jong kaseng. Ula penskem ba kajing perjung mut company ya kajing pia hapo kaseng. Utay nong elam ke UDP ula ong ba kajing rung jingmi jong kinong elam badai kadai ke bajujia hakan okon kaseng san perthei. Ula ban rap ru bakum kini kajing ja amdai ban nyau kum kadak jong kajing bom song sengan hapo kaseng. It is a very common phenomenon. In any party, there is some goes or some come in. This is a very common phenomenon. There is no rift, there is no division. We are all consensus on any issues. We are united, as the party name suggests. United, so we are all united. This is a decision of the parliamentary party. I think you have already met the president. It is not the decision of the party. It is the decision of the parliament party meeting. It is not an general election. It is only a nomination to the Raja Sabha. He is not the candidate of any party. He is a candidate of the MDA. We have started the whole party organization at the grassroots level, and we are planning a very strategic approach for the party, strengthen the party organization, both at the grassroots, constituency level, district level, and state level. Kami Kalaya People's United Front MPUF East Genty Hills Unit Kala ai kajing kersian ya Gentia Coal Miners and Dealers Association halor kajing dawa ban sedang biang ya kajing ti doyong. District President ke MPUF ba kersian bla ulaang ba kaseng kala let sya kajing ilang bala khot da Gentia Coal Miners and Dealers Association ha ka South Rig Ujaliu bat kular ban ai kajing kersian ke Bupura. Ula kedau ba kaseng kala but renti ya kani kemat nadu belakang ti doyong haus nam arajar khat sao. Ba bla ulaang ba ka kenhun kadon kajing Shempang panwad ya kilat kilenti ban plebyang ya kajing ti doyong ha ka district. Ula kentu ya ka sarkar jela ban thau ya ki polisi ki biadai bat ki district ban ailat ya ki kam ti doyong ban sedang biang. Katkum kajing ong jong u kaseng kala ai por shibna ya ka sarkar bahkan jubab ya kajing dawa jongka. Ula maham bagi seng ki bekersan kila ban penjur ya kajing ki jongki lada amshim ya karai hapo kapor belabu. Balai ni kerjaan yang kena kaseng namar nyi ba hana kaseng pun ki bro ki bela sempang ba namanta ban wat kilat kelenti bat kulo pelai keduyong namar ki hang tu bro ki bastat sudah ban bela tip ya ka anyi ka roli ka mining ba kulo ban senama tadi kadang ni pelong ini kaseng ban kerjaan karang kalang de tangi center kat lang ba jalial unit kadang na namar ki unit ki sat kilbat khit dalang nilai tip lang namar bangili kerjaan dengan kuat ban ai ka message ba clear ke sarkar badan burom jongi ke NPP snow ba sna no kloy namanta kaan hana po district jongi namanta pelaj ngeduyong namar suci benai ka por kadan por suci benai namar dalakut na ka por bla por kana ka asusion yung ngeduyong kini ke yo teng hakata ka por pate ni kung gisang dalang ko ni larai ban yami ban yakiteng namanta ban pelaj no ngeduyong namar nim chong klik ti sura ni kim gisang dalang im sotna kali lero namar nim namanta bat ki politik semua namar ni kun namanta pa ba ni kung NGO ni pek ka kamet pa ba UMLA kemausnram ba ulan sing sun ula kentu ban play biang ya ki hat kaput ki badan ha kaput ke India bat Bangladesh. Ula ang ba ki hat kaput ki dan kebentar ko bakongsan ban kentiu ya ke kai pateng hapeng ki jat benriu na baro arliang mamla. Katkum kajing ong uba sun artli ki bordar hat ki badan ha ka constituency jong u kidang sakut namar kajing kenat badang shen ha Bangladesh. Ula kedau ban play biang ya kitei ki jaka ai jik syakri ke badan kam ya kajing munjur jong baro artli kiri. Uni UMLA ula ang ba ki jaka kaput ki layarap shibun ya kayok kakot jong kathan.
Ula benrab ru babon kinong song kisahnya hakini ki jaka khayi na kabanta kajing imjongki. Ubak sun ula banjur ba kajing stang biang ya kajing pentrekam kan ajing mentoy ya kinong song hakaput. Ula pentip ru ba ya kane kekam lara asya umentrong ba kajelna bantuklar kham kloy. We are sharing border with Bangladesh, and we have 2 border huts in my constituencies. Because from our side, we are all ready to open the border huts. But it depends on the Bangladesh, because the Bangladesh they feel that they are not ready to open the border huts. So there should be good sides from Meghalaya and from Bangladesh to be ready to open. Then only we can open the border huts. Otherwise, from one side only, that cannot happen. When the border hut is in operation, even the small traders, merchants, they are earning because of selling of goods to the border hut and buying goods from the border hut to sell in our state. So they are earning a good income, remunerative income to support their family, to earn their livelihood through border huts. So our Chief Minister has already pursued the matter. And from the Bangladesh side, the keeping in abeyance still now. Kawai kajingking kebadan nam hakasnong mau sebut hais kasi hills kan second jo sya kasi spasnam hausnam arajar apnyo. Ya kani kajingking lasna da katna Public Works Department hakapor jong kidole la pli patba ya kani kajingking haubna jeliu josnam syajar kendai spa apnyo. Kajing tho akate kajingking kadang yayeng kum kajing kan mau ya kajing sensyar kidole. Kat kum urang ba asnong kasnong mau sebut uba Android nong dhar ula batai ba kate kajingking kala syakri kum kalenti ke bakongsan naga bantai ki breu ki ba nari lum jentia na maureng keneng ban nasurang kham ula ong baki kali kulai ru kila jupendon kam ya kate kajingking ban kit jingkit ha ki por ba menshwa ba nong dhar ula pentip ba kasnong mau sebut kala don nadu kasnem syajar praspa antu penyo bat kala long ke bakongsan ha ke history kador basnong ngatmu ban kentiu ya kate kajingking ke belajan dap spa snem kum kejaka jong kai harengkat ke Sweet Falls. Kajing persyang kerang ya cakmat ru ban penek pensa ya kajing tei da ke bayu trelang bat kesnong ke bamarjan kata kesnong sok rengkam. Kani kajing kieng ke ba mi leng ba sya mo suboy lapenan kam da kinong song snong adu Jante Hills maureng kenang sok rengkam bat kipanan kam manrung ya kani kajing kieng manya yang ba jong kasnong mo suboy nakalian jong kasnong idon hay kajing perkat bangen pendek pensa ay kanay kajing king tanghalo jong kata kamenta namar ba ngihap ban trailang bat kasnong sorang kham namar ba kanay kajing king silyang kadon ha sorang kham bat silyang pat kadon ha kasnong mo suboy swa bandap sis pasnem ikwa ban le hi kanay kajing king kana ba kanlong ka kum ka tourist spot rumo ya kasnong mo suboy tenray na lo jong katangi kwa adu bakane kajingking baki nong song snong Meghalaya India ba kumjuru nabar jong kari India kentip bakane kajingking kadon hang ni Kat ba kajing penkrek na kabenta kasat ba den klam kanang ya chakmat la penlong ya kajing ne nyam tenrai ka knya khang ha ra jawai kani kajing ne nyam ka penlong ya kajing sungu ya ki trikirat bat ya ublai kisim kiba lakar ku kedok ya karaj bat ya kasnong ka thau ya kani jing le nyam la pendap ha ka jing don lang jong udoloi bat kiwe nong le nyam tenra jong ka ilaka ha ka balatip ru kum ka sudwar su luti bat ka tawyar takan kani ka jing le nyam kawat ya ka jing ada na ublai na ka jing sha pensoi kiba sniu ya ka jing le nyam la penlong hakikat tu ka ni ki jaka kentang kentup ya ka mukhai mu ralong mu snyang bat mutong Hadin la penlong ru ya kajing duai aingu hamadan rengkau kum si bentaban penkrek ya kajing rakhi ya kali nyam be den klam. Aswa sedang mentak sengi ladon kajing aingu aidem hangte hakmat ke belayo halor ki bukenaur belayo hakaba ladon ka suk kyur na kabenta balum ya kemoho kentiak balapan bor lagi belai benang kerku kerdo ya nong kamai nong keji palong kejing le niam ka ba ai ya ka dak kishin ki bang yo bisar ka balong kawan kejing kerku na ka benta benang klain bor ke sisa snong sisa thau sisa rai sisa lima pakum juro benang klain bor jong
kinong yalam kini jong ki prokur prakmai kini jong ki jumlai bat ki kmai ye ikan scam ba ka jing le niam kalong hi ka jing terku ya baro lang ha ka ba ublei bat kinuk beli rengkau kinang ai ka jing kerku kerdo ba ka rai ke sinong nang yo ya ka sai ke fain ba ka nang biang nang bit ha ki jing im ba ki jing jam na ka wai ka sni che wai sni mentang ni phaji khubor na kaleng ka than chte lam mi ngi Kiriunge Hindu kila sedang menpoi sya ke tempel Kamakhya ke bakentang ban penkre ya ke ambuci mela ke bajulong man la usnam kani ke jingle nyam kan sedang ha ke arfu artrik ujeleu ha ke por kendai baje praminit janmit bat kan peteng hadu ke arfu artrik ujeleu kibor penyat jong ke tempel bat ke mela komiti kidang penkre na ke bentar ke jingyat bet ya renti ke darshan na ke bentar kiriunge kan sedang biang ha ke arfu artrik ujeleu hadin bala pendep ya ke jingle nyam bat ki puja bakerpang kiriungai na ki jaga beper jong keri kila penpau ya ke jingkman bat ke jinglong kenjam mensim hadin ba kila dap banduai ha kate ke jaga kentang ki babon kiriungai kila ong bagi khmi lenti banwan phai biang na ke benta ka ambuci mela menta usnam इस बार का अम्बुबासी मेला 22 जून शुरू होगा 22 जून रात को 9:08 में शुरू होगी इससे लेकर 23 तारीख 26 तारीख 25 को बंद रहेंगी 26 को फिर माँ का दर्शन पूजा होने के बाद सभी के लिए दर्शन का व्यवस्था रहेंगे मेला कमेटी के हाथ में सबको प्रिपरेशन के लिए हमने प्रदान किया है मिलजुल कर मेला परिचालना हो जाएगी mentang ni phaji khubor na kaleng kari Hapedeng ke jingbom tikna ha ke perthai ke bekta ya ke yau di umpnyang bat boarding ke dor jong ki domestic LPG hapo keri lapen kiu da arf kendai tengka shitendong ha ke baki dor balapen kela kin sedang terekam nadu ke sengi ublei hadin ke ne ke jing kiu dor ke we ke tendong LPG ke bakya khat sau pon ar kilo ha New Delhi kan kiu dor menta da kendai spak sopo ar tengka na ka kendai spak khat lai tengka ya kan ini jeng pentamai ya dor jong ke gas lapan benar ke company Indian Oil Corporation ki nong thiet ki la penpau ya ke jeng sngokya da ke baong bakan nang penhe ya ke jeng lut jeng sep jong kilong yeng bat kan khya ya ki jeng mang pisa ki babu man la ubnai mentang ni phai ji khubor na kaleng ke perthai Nepal kalau penpau biang ya kajing angnu jongka ban penklan ya kajing dai aleng mamla bat ke India da kajing suthu jungmut bat kajing Thailand habakran kajing lang bat kilat thai kubor menteri ketenat gikam bari ke Nepal u Shisir Kanal u la banjur ya kajing penia so habun rukam kajing penroi hakaliang ke boarding bat ke khai pateng ke besuk kidai kimat bakong san jong kajing Thailand hapdang ki ari ulang bak sarkar bertemai jong keri Nepal kadang tristom ban penek ya ka sensyar pajba ke babha bat ban penstat ya kajing kiu ke yo ke kot jong keri u kanal ula kedauru ba kajing kum kajing kaja kaput an sapen bet lang ba kajing keren hapdang ki hak sarkar bat ki rukom terekam ki beladan lupa hapdang kini ki ari ula benrap ba ke kenhun jong kiri sampang ha ke teknologi na ke India ban Nepal kidang peteng ban lum jing tip hai ki jaka ba per halor kimat Kibaya day bat uput usam. Ukanal ula banjur ya ke benta jong ke Nepal ha ke ban penklan ya ke jing Thailand ha ke than ha pedeng ke India bat China. We do understand and acknowledge that there are issues between us. There are issues, outstanding issues, including in border and boundaries, that can and needs to be solved through diplomatic dialogues. There are many mechanisms that exist between Nepal and India
whether it's about trade, whether it's about energy, whether it's about flooding, whether it's about irrigation, whether it's about border. So many of these mechanisms that exist between these two countries are active. Actually, field survey team is currently working. The field service team, that's a technical team between Nepal and India, that's actually on the border, working together. So we hope and we've agreed yesterday with my discussion with External Affairs Minister also, that we have agreed to activate all these mechanisms so that we are solving these problems that we have through openness and dialogue. India bat ke Indonesia ki lapan skambiang ya kejing angnut menpenklan ya kejing day jongki ha kejing lang 8th Indonesia Joint Commission ke belalong han New Delhi ya kan kejing lang layalam lang da menteri ketenat ki kambari ke India USJ Shankar bat menteri ketenat kambari ke Indonesia Sugiono ha kejing lang layakran halor kejing trelang ha ki benta beper kum kejing dari ki kam duriau ke khai peteng jingbei tengka ke koi ke khia kejing da ya kejing yok bam kikam jungok kai perthei ke puli puthi bat ke kolshor USJ Shankar ulaong ba ya kene kejing lang la penlong hadin kejing pensange shwa basau snem bat hadin kejing rakhe ya kejing dap nyup san snem jong kejing trailang hapdeng ke India bat ke Indonesia haus nem arajar opsan ulaong ru ba kejing wan jungok jong presiden ke Indonesia Prabowo Subianto kum ukong san ha kasngi rakhe Republic Day jong ke India kala ai men sim thma ya kejing day hapdeng ki artli kiri ki ar liang mamla ki lapan pau ya kejing sus kham ba kejing trelang kandang nang klan ha ki liang beper ha ki por banwan. Our joint commission is happening after 4 years, and I think it's important to recognize that in those 4 years, actually we made good progress in our bilateral relations. We celebrated the 75 years of establishment of our bilateral ties in 2025. We had the honor to welcome President Prabowo on a state visit and as chief guest for India's 76th Republic Day last year. When I had called on His Excellency during that visit, I very much value the guidance provided by him on further developing our multifaceted bilateral ties. Mentang ini paji kubor ya lek kai. Ki Blue Tigresses jong ke India ke lepenlim ya ke kenun ya lek kai ke Bangladesh dalai ko la UA ha ke jing kun final ban yo ra ya ke nam la du ha ke lempung SEWF Women's Championship arajar penriu. Da kini ke jing job ke India ke layo ban ra ya ke nam la du riu sin ha ke lempung SEWF Women's Championship. Ha ke jing kun final ke India ke lapen I ya ke jing lek kai ke baklan bat ke lapen ne ban tek lakam habaro jong ke ne ke jing kun. Wala ke Bangladesh ke la persyang banyak kunting bat wan pa biang sya ke jing lakai henry kam semlala bantam ya ke India ke balalam syakmat. Kini ke jing job ke lanang penklan ya ke rekod jong ke kenhun ya lakai football jong ke kente geri ban ra ya ke nam ladu ha kene ke lempung. La penbut da ke jing syat kemen ke bakrau ha padeng kinong ya lakai bat kinong kersyan hadin bagi kenhun ke la pendep ya ke jing ya lenti da ke bara ya ke nam ladu ha kene ke lempung. Kinong ilakai arm wrestling nam khalia kilawan pai sya kejela da kejing job ke bakrau hadien ba kilayo khur hadu properly kita kema ha kalempung fourth PAFI National Arm Wrestling Championship ke balalong ha Gujarat ka kenhun jong kejela ba kentup ya sispa saungut kinong simbenta kilayo ban khur life artli kita kemaksiar life artli kita kemarupa bat life artli kita kemarnong ha kejing ko beper Karibhoy district lano senyang sportli kita kema da keba kinong ya kun kti bapau ka kong Margaret Pathau kala khur artli kita maksiar ha ka jingi kop jong ka master 60 kg ya kini kinong ilakai lapan kuburam da ka office jong ka district social welfare bat ka Confederation of Ribhoy people halor ka jingi job jong ki ka kong Margaret Pathau kala ong ba ka jing ben krek ka nang ya chakmat na ka banta ka World Arm Wrestling Championship ka ban salong ha New Delhi kala kerparu badai ban penbiang syuk-syuk ya kitiar ki ba pendenkam ha ka ba ajing hikai
kenang ban yarap yakin oi lekai ban pen krek bha nak banta ka jing kop hakipor ban wan ka jingi lekai jingi menta ka kiu ba ka ni ka kenti buon ki bayok medals pat buon hi ru ki don ki ban lekai na ka diang lak le lang na ka diang bat na kamon kin kham buon ki players ban shim benta ka World Championship ka ban long ha ini hani ha India ha benai Oktober ha Delhi katang jangat te kolong bangi di ban yo I ya ki junior ba ki sub junior bakin yo medals ka world level kadang isu kemen sisa ban yo snow ba kini ki kau magrak ba ka team jongki lala manra ka burang pat kata kanam ong tanya ka Riboy district rei kunjuru ya ka jelahi Broadway ha ba ilalai ban represent ane ban mikmat ya ka jelah ka national level jong ka arm wrestling competition. Baik lalang sisa itai ambassador iba le sisa na kabenta niki kabha kamiat kentiu ya ka jingang sta kentiu ya ikam sports Ka West Jantia Adventure and Cycling Association WJACA kerap nolong ya ka jingyat padba da ki cycle hajwai ban rakhe ka World Bicycle Day ya ka ne ka program la penlong leba ka sinjam jong ka sarkar India ka Asmita Fit India ka bala penlong ru ya kum kini ki jingyat padba da ki cycle ha ka lengkari kani ka jingyat padba kelas sedang nak yang nang ba indoor stadium bat kelayat saudong ka sor jawai hadu kumbak har kilometer kinong nya cycle bekentup ya ki senrang bat kenthei rengkat bat kit khot jong ka seng kle simmenta ha kani ka program u presiden ka WJACA u ba byang por chla u la play ya kani ka jingya cycle ha ka jingkran jong u la banjur halor ka jingdan kam jong ka jingya cycle kum kalat ban kentiu ya ka met ka pokoj bakhya bat ka jing em ka babha hap deng ki pat ba di mentapat nyepe ke jinglong jeman ke sumneng ha keleng ki benta jong ke jela hatura ka jing kriat kalong 4 degree Celsius bat ka jing shit kalong lai pulai degree Celsius bat ka jing sngam ka haw menta ka sngi kalong ripun riu na ka shispa haba phai pat anong ba chalong ka jing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat ka jing shit kalong 8 degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong prop saw na ka shispa ka jing hap slap kalong khandai pun riu milimeta kat bahajawai pat ka jing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat ka jing shit kalong 8 degree Celsius ka jing sngam ka haw menta ka sngi kalong prop line na ka shispa ka jing hap slap kalong 0.2 milimeta kandan ke jing hap slap ba malum mala ba ke jing tir pertat hagi babun ki jaka hatura shlong bat jawai Shuaban pois ke bekut jong tu ubor ngi pe biang sen yakimat ba kong san Wadlat ke sarkar mklea ban penyang biang yo mod durjong utur sing hadhaka penlong jing keren bat wahai commissioner ke Bangladesh Sedang keseng United Democratic Party yang ngilap election nak benta ke election siteng semoy Banwan Shillong Parliamentary Constituency. Bisyarnya ke India bat Indonesia ban penklan ya ke jing daya peteng jongki ha ke jing lang jong ke Joint Commission. Barra ke India ke nam ladu ha kelempong SAWF Women's Championship hadin ke jing job dalai la ke persya ya ke Bangladesh. Di perlok tung lepois ke bekut jong ke tuk bor jing mentara janmit hadu bangin sem yang berpilih syaksi ke blai pi barok.